nize ahitwa Williams College. We are both. Je nawe bivuze ngo twarangirije ahitwa Small Ivies. Sumner? Uriya ni Summer? I guess so. Yego. Why? Kubera iki ari hano? Found 6 bodies stuffed in the Uriya mugabo bamusanganye imirambo 6 ishinguye mu rugo rw'iwabo. Indi mirambo bayisanga mu nzu yo hejuru. None mwamuzanye gukorana n'izindi mfungwa. Shanaga ari nje wamuzanye turashize. Abandi basiriviye barumiye kubona umwicanyi ruharwa nk'uriya bivuze ngo Rosa mu bundi ntabwo yemerewe gukorana n'izindi mfungwa. None ngo bamuzanye izindi mfungwa zikorera. Numvishe ngejo warasuwe ariko sha abiza ate ngo muramukazi wawe Recho Mills ejo yaragusuye. Ubizi gute? Nzi byinshi kuri weho David mugabo ari ikanga. Kandi uko nkumenyeho byinshi mbona biryoshye. Jewe bamfungiye kwica abantu 11. Abo bantu 11 nishe ntago nari imbazi. N'abantu ntazi pe. Ariko weho David wishe umwana wibyariye. Umwana uvuye mu maraso yawe sha akarakamara yawe. Mbwira David. Ubwo wafataga inkoni umuhini nkuriye ugakubita mu gahanga k'umwana wawe ukakamena, wumvaga bimeze bite? Yagasa n'ikigabo kiri kumushotora. Iki kigabo ki ndabizi ndakeka ukwiye gusubira inyuma. Mugabo ararakara uyu munsi yari busurwe bwa kabiri. Okay. Mugabo